Ole kan lo trandon tonga 9th MSL Assembly first session reaction session panin oma darkar ni veve ang velania ama sa zok comments na te po khan I pai neme mi ron tie pai nem kha atul ni darkar ni top khari ek maila ka kat ta to mai ni chu chu mi lo sia thiam sagola tin chu tila chu mi khami lai chu isoi lova ten ron tie a soi vek thei lova a chan chu reaction ania kala en lova in po cha en vek nuwa in po cha a ron record le ta chu ni lang kim chang jok te pon ka soi thenga ama ro chu karil ro amang khatian ken pa khan ka soi mai dona chu tian an thu soi te ka lo ziak ve zelanga. All right, let us react this piece of kapa ang le ani oh maka oh ujon oh imo oh achembagan baika atibo mo oh silong akan aluguda makan oh muzong tu ha on vele FIR thelu che police station a ujon oh enga ma lo ngai lo la mo ujon oh ha ka jok sia ole ujon good night oh mang ta good night pu biak te kan assembly speaker guitar per na video ka upload a relote ilo enang kan comment na te kan speaker kan lo ti ve ni alom ka tian ni kan speaker ani konret sama pon guitar per china pu biak te pon guitar lo per china lo mama amaro chu an ro rel le ka tiang khanin an that phangam chu kan threlova alim om version shima an upload mai ni fel takin kitchen omro irel saktura ni le voina kha anti fowa anti le ha ring renga enge an protocol tak ka threlova maro chu assembly chunga pathian thu an chiar hianin pathianin athu kan chiar te mal min som sakro se hanti zuai kha phalani lo mon o ka ti chan chu abul tu kan ni khati chiar zo a ang lo top kha aming mai chiar khan ang thina kan chiar taro ro ni chon khami a topa tongtrai na mal som ro se ti pa tongtrai na tho ni a ngai thei thova mi tal kha chu ti ve se ka lo ti thian khop mai ma se kalphung tel lo ni ang chu ka hrelo zom tapu rasik bohan chakma hi hian Phat. thena phatna chiaranga tang ni le samni ex le zo sang du ex minister an sundona hi chu milo thia mola kan skip mai deputy speaker tan pulal fam ki ma lo governor thusai hemi tak hi hemi nia hi chuan lar sap khan ama ni chi khanin thu soya a thu soi ta bak an lo mo me point sang ra do ma chumi chu an mu fanga an pom man pom lo em ti kha an soi don ani His Excellency, the Governor of Mizoram, honorable ti to ni tlan ga ria ka resol te ni lo chu Zom Ahmad Sabera, kan Governor Zom Takin, kan tirang ang yo mi lo thu ba choi na mol ka polite ma man ka ria tu lo speed up don ka tirang dan an trong muanga a tha ma ro chu rei in Renchemna austerity measure, Akal Puyang, Atite, budget Harachuan, Mipui, Shit Yamzong, Leto Turin, budget Siam Anianga, Anti Tarte, Man Zogle, Omzani Zoka, Anturkainan, corruption, he Takin Adawanga, Vantang Ale, Sorkara, a Rugnan Weibo, Anitinan, investigation, CBI Tehilpo, Roy, Aniturtua, Agriculture Lampai, crops insurance day, Taitar Datanate, Tintalite put by Azona, Le Bultana, Banakai policy, national education policy, Sangi Somni, Joe, Mizotin Unzemil, and Kalpung, Ina Amil Danzonga, kan lar sap tu sai kha kangai thla chi lo twitter tu na sai po ka skip zo amaro chu sai kan lar sap ina sai ber ni alang chu anin zp minan sai fo austerity in renchem na kha an hiem ber tanga sang ber thlanga an kalpui tur thu atela simple budget ati hi lar sap khana sai telem ka hrelowa budget reng hi mi ke mani budget la phar ngai lo le en ngai lo pana kan hriat thiam thei tura siam hi pai mani chu transparency kan ti langtlang sarkar langtlang a pokhan atelang chu achan chu mi hriat thiam minol pina kan hriat thiam thei lo tura siam hi chu anin akwa kha tamani o han tongmoi lo ni lo se hanin bum theina kha
atam ta chu wang chon simple doin ko sana le khotlang vel kan huwa en mai han thriat thiam thei turang chi khan simple budget an ti kha khami rop na te pokaron choka chuanin crop insurance kan ti chu min client lo chinga han sal thelo yan da troi thin ti te ko kan lo shafo mai theya kha crop insurance a chuanin to lo turanga yani antinan min so thinga mo ba marcha ai eng polo ni se bazar a chuanin an bazar phat tur ani free market a khan a chu a lut photanga andu za zan siaranga kha chu market kal dana zir khanyanga amaro chu topa an sal thei ngang lo ni chuanin sarkarin alei sak don ni aman tlom zokin kan ti don nge pai troi a da troya pai mai ai kha chuanin security ti ai chu crop insurance chu an sal thei lo pon sarkarin alei sakang kha shi thiam ngai kria so thing zong kha sarkarin alei don ti ani lova market alut photanga abak zong kha min a kum kha chunga ka thora engma lowa achangta ni hi anti lo nan sarkarin insurance ka pe don ani chuan corruption do chungchang hei poimo per ka ti man lai tang toin si engtia han do vak tur nge ti te po arem thei tak lo liking mai anga nia ti te po om thinanga amaro chu CBI general consent an ti atang hianin be seina sang emema an chu hemi rengot po hi a om to chuan engmo chena chuanin corruption azia omin karing chuanin agriculture a khanin crop insurance ba khan storage an tia a hun line an sal zo thailo chuanin alo che thin ta kha da that na tur cold storage ma thada om chuanin demand om hun thleng khat kan an lo da thamenga telangana anga te chuanin hall lian pui hianin stadium ang tia hianin thlai kha an da ada man kha om thini hostel ang deuh khan an thlai kha an varia tira thlai ma zat nuwa adimana ran om le huna khanin emo adiman san huna kher te khan an la chok le thin ta chu an zor thina hand holding policy chu kan hraveka e thalai te telen kan nga ema amaro chu bultan dan tur kha awang thina chengrang le enge silai mun di mi ka tiang te kha alo ngai ta thina khami private te kha chelom ro se amaro chu sarkar hian enge ma chena an bala an kai ve kha ngai ni tin ron sei tela national education policy hi lar sa pinaron soi mizo nam milakal pui aron ti kha alom am view rolin christian sa khomilina ati lova tin ti thei pon lova mizo nam mila kalpuin ani anga ti kha engtin tange maron la kang chu ka shelo amaro enge mazong takin aron zau ta hukin ka ria NEP ka mo purin sangam ron sei ma sadon ani points kan lo petong Mizoram Development Bank cha ati athlop na ang chi kha chu skip lo an hnial lang chi kha poimo zo ka hi tuna hian lang lo ma se napum budget se sona hian anon tilan ngei kan be sei ani lar sapron sei tur chu ani chi in karing lo amaro chu purin sang ron sei ana poimo kho mai zat pm an soi fowa Mizoram Development Bank kan dinanga putan mo chu thalai ten loan an la theyanga sor a guarantor chu sarkari ni an pe thei lo ni pon sarkarin lo backup don ni tiang zong khanin an soi fowa chu budget thara te po kan mutura ngai la kut na thok tu te ngai saka an thlai thar te leisak kan tum hero pui ka tia thlai thar leina tura khaning sang en da kho somli nge za som zo ka hriat pola an DIH da to in ka ringa chon kan bial ko mun pia thatna ni wangin kan bial ni pui te pokalom pui tak se district council pathum ayo CPM ni te an sei ha karing renga char a hianin minister pakhat te hin om ve kalo be se ya adi khop mai minister lo du ve zel kha chu thil ni the ani lawa amaro chu amoya pakhat te chu ada ve thein karinga kan CM ina atira soi khami chungchanga soina khani bial tu minister kan neyam ti lam ni lovin kan integrity atan minister hi kan in ruat don ni atia ka hrethiam lu to kan hrethiam tlangin ka hria kha chu in semzai ringot chimla mai sang em marla mai sang om ti lampang ringot khani lova a sarkar thataka kal chuanin development kha chu chimlam pona an hu tur kha chu an hu don tho a chan chu kum hei le chen bial to minister nei char te pon lom mai theya development chuti anga mu silo amarot amoya pakhat tal kha chu han om ve sen chon ke han om ve se chu ka ti pui ke pon a boi thak le zel na chu district council pathum oma pathum kha pakhat te ten an pedon nge pakhat te ten pe ni chuanin pathum kha ti khanin akal ngal mai dona tunge minister te tangin pathum chu tunge kan pai ta kan thlak ta kan ti kha zo na lian ta kan ni kin kalphung thar du tam na le tam lo na chu vote atang khan achianga result atangin ti so hian sei tai la
kal ZPM sarkar thar hi lo piang ve se ti tu tamna chuanin an tling maya an claim na chuanin an tling lo maya tuna district council ati te khanin ZPM kalphung thar du tu an claim wanga tling lo an nia du sak lo tu lo va du sak kha har view in karinga maro chu ti chung chuanin an thlau thlak chu karing chuang lo han en photi lama sarkar te congress sarkar ate district council ayo minister ania and senior member te pani aizol west 3 bial tu le south 2 bial tu te kator puya gan lo nga ya han bial mi puite kator pui tak zeta ti nei ZPM tu ber prism lama tang yan minister an nei ko TBC te ania tin pungwan pui te po ka relawa kator pui le ni ti kha kan soitel du bok ani pu zai thanza ma mi chan pu TBC le pulal muan puya ron seya minister an tel lo kator pui thu hei chu clip han ka lo mu to opposition an nia soi sel kha an ngo phurna ni ngo thu tha ron chu the nan MD bank ron soya thal to ga nakina keini pon kan lo thlir zelang engting e ma ron lockdown chuanin district council minister an nei lo ron soya tingai nom to lo he chu atmi minister thlak ler ngot khani thei lawa amaro chu engtin nge district council lam hi direct funding ta kha an ti pui don nge ka lo kha te pan ron sei chok mai theya a thave ve maro chu minister ra om lo ming mera anon soi kha ati fu lo in ka ria chan chu ZPM chunga khanin enge khiron chiaman tumani an mani a chuanin tiang song khan an la kher lo mai thei fiam thu te pol leng velom ti zon te po khanin comment tam takam mo Facebook lama te po adik thova ni ke ma ni na w enge wrestling anga in hol hur to kan yang chi to po an lo ni lem lova amaro chu mimal taka ngo puti BC minister an khan karin te reng nen eiro lo tur minister an ti da ji nga hian tel talova han ti dot kha chu opposition pon ron ti kher kha tuling ka hrelowa tin tu na minister of state level advisor da vekan ni ti kha aron lang le ta puzai thanza mati lo kha chu puti BC kha finance advisor an da CM tan pu muan pu ya political advisor an da Dr. Lorraine na kha health advisor an da in ka hre chu ka hre thiam chi lo CM health advisor chu health department chung changa advice don nge CM hrisel na chung changa advice don ti ka hre puroma house first time treu claim te tal chumin bel theila ti ka ron deal ma sadu cheni bello to pang hela address hey his excellency ti hini tolovin ka ria honorable governor ti tu ni in ka ria nia hian on tarlan ka tu speaker asai tum ta ka sai mai nu na top de he kalphung thar a thachi kan lo be sei do na amaro chu kalphung thar thalo chi lo omani kalphung thar ti a thalo lir ka ron yeng ti chu lo om khop mai MSSB Mizoram Subordinate Service Selection Board chungchang te po ya thatur thil dang kan sia kan thak do na ni chon alom om ngotang kan hucha amai ro chu ke ni chon he MSSB hi a tha kan ti thotri Aizol district pelama nal thial district atanga pialam ke ni sotilam the lunglei constituency tang than clean te tan phei chuan saski contractor te chungchang he na thoti ro hi poi ka ti a contractor te thok ro tin fuizok tur ka ngai lai an stay ri ni ka sia hi poi ka ti saski MSSB ron sai boka a tha thot ani an ti ma se a thawak lo ani thil tha kha anon eng lo ngot karing lo ma pon an sai to thawa sarkar ma sa thil ti pon se tha chon an kalti rong ti amaro chu ti chung chuan thia ringo ta kha chon an du tok bi karing lova MPSC khan thuam nge le an ti changklung sot don nge chu ka shlo ha kong ani du melber kha chu ni maya thalai tam takina MSSB kan lo thlop na chan bernia ka hriat chu na kha an la zinga SSC kan tiang do khanin mo MNF sarkar khan engwanga din ngen ni ti kha chut angain ka hria ni a lova exam tu tan le na pu na lo mang tu tan chon awiom view mai theya amaro chu hetiang thil tha view anga lang hi akwa hi lom thina apel lai apop lai te chumi apop lai chu khoi lai nge atu tu hi nge atu tu hi nge diklo ta lak ti wa chui vek thei khani lova abula an phoi topa ati ra thangin bulam chan don emo kong dang an ngai to don ni mela he pai lo en photila zirlai point of view chang chuan in awiyamang amaro chu he hetiang movement re reng han kan hriat tur chu tuar tu an tam nge anom nge dona sarkar
na thok pon an la ron tuarang biometric attendance an ti te kha sarkar na thok tam tak chuan an du kharing lova hei saski ti anga te ACDP chung sang te po saski lo na nga te po lo ngoi lok ro ti kha ni tuna puromaran se hianin 24 thlang kal tu ne kal thlang ti lo loi la thatura ne ron ti amaro chu an ti top vek em chu ka hrelowa an en le phot don hi mela voi thum na ne to sa ka du sak kan lo ti atu alla ma mai ka hre mi sarkar tharai chon ni an lo ngai lo ni ka chuan in an mani sarkar huna te pa an thiam lo ni anga ni han en mai chuan in minister anom lova district council ma ro chu min ngai sak lo ni ti an chuan ala ma hin ka hre an en photang ti kha an zom bak lo ma ro chu ni opposition Thiel district te lung development ta wakan ti thei huna so lam tal chu te thoka tal chu mia du sak turin ato tal lan tian na tho kha ni mai ni tal lan ni lo na tho a nge ni yang chim lam in du sak na an thlo ani chon kha bak bak khom lo ni eng na tho lo chu nge an be se ka shalo wa chu en kha ngai ni vai pathian ban som ni betu Delhi CM ma ami puin hena atiam te ati thei chuan mizo pa Christian pa nge ina a Christian pui tam ha tiam chu anga ti ti le ka na kina ron khak mai thei ni ka chu assembly na chuan in a anti secular mai ni lo na anti hindu ini ta zia ta ani wakin karing lo project monitoring committee siamani tur thu de kan muwa hei hi mumal taka kan se tina na thona kong sanga monitoring committee kan nei chuan kan lo pui don hei ka hia tin kan lo nei to nge ne ADC ang po khanin tuna so hi dik chia project monitoring committee din ani ang an tia omjia chuanin ko sante pol sang ai o kha an til venga party sang party kimin ma party kim ai o pon chung chuanin mani BLM chimle mara khanin project kal ho kha an endik don ani dik takin akalam tika chumi rungat po chu dik taka akal chuan chima ne mo mara ne mo chaka ne mo thlang ne mo development kha kal indu sak big po ngai lovin akal mai don ani chan chu budget ron langa aron siamanga tun ma ang budget po khan kal se thataka project kal lai anena an ve endik zel ani chuanin ma an son memang chim lama ne mo mara ne mo du sak kan ni lo chuti khatian ti thin kha ani taka chuanin corruption wang ati zel the ani time bound delivery of government service ti ta kha ti kalongai poi moi mem thidani a sarkar office lamatanga kan staff tena a fel to tura kan ngai fel thailo hi kan boi pui ni mimal ang kan dorna de khotlang ang kan dorna de manpower assessment of various departments ti hi tul tu post harvest management and storage ti ta kha aron soilanga an harvest nuwa amani dan turte khami abun thata turte kha kan ma moi mem ani thingtlang lo nei tu te hian so it thole mai pu yan in ka ria time bound delivery sarkar nakal reng mi puipon kan dor na sa sarkar chu bil sang ate mo engki mani chu khami kha RTPS a chuanin khunbi tukha ni thina khami khan zom thalo mema melsiat tha nei do tan awol sama nei lem lo tan har sa ti khani do maya manpower assessment ti hi e poi thalo tuka department train khata anin dai mema a thena in dai lo mema mi kha enge ngai kan ti chon ve en fel do kha ngai ni maya chuanin post harvest management ka chunchin bokan sai to kama party kan ni je PM hi kan policy a kan pa ngata environment policy nei kan ni a thil tha chu kan chungsom turani hei kalpung moi tak ani in convergence scheme sang in netona mala na kha kan kalpui don kan ti kha duna po hian kan department san pi ka PHE le rural green ha siam lo chu pon PHE le ni sa in lona ardin wai ni sa in lona tenen kan tianga green ha kan siam mai don ani chu tiam chon ma kan la ni mina po custom nice pero tan kan tala ani lo me speaker chon so amut to si lo speaker tu soi tura hunin pe ka wangin kalome pi provide chu mi zo tong thiam don lo mo ke du sak taka ticket min pe ka wangin kalom le ni speaker ka he tun ma chuan demagri le thlapum bial te po ni thin kha mizoram khopui pathum na ni thin ni amai ro chu tu na chuan somnga na po kan ni phak to lo ni tin speaker chu party wang ani lo mo he am chu nge hian pathum na kan ni phak lo pon din mun sang taka min thlen nge an sai kha dik trin opposition thlengin sarkar thar han be sei na sang ta nei kula du ma hian
hun rei tak DRH da ti kha alo wa vai pui to a kha mu mang mai ni lovin atakani zia voi ne hian zoram mi pui pen an huta hi ro pui ka tia kun hatok tu te pol big tan budget crore za som da alo ni ta ani chính hắn som li le za som ha ka set pola za som kha kun hatok tu ta ni DRH da thei lo ngan tiu thin kha mani deuh khan an da ta ni bu chu mi sang kha chon o SCDP paisa kha lo man tia eng khoi lai paisa po ni se da thei lo nia ngai kha an da to chu mi per soni ka ria apoi mo lai chu ada thei ni healthcare bill ba atan crore som li baru na tur anda pop mai te hi DRH da tharau khani ngein ka khebok ni tin number som ni pakhat na boka hian pute te po tum to lo ven chu ZPM ki puina tak at le kara mi lo thang ting tang tu te chunga wena hian lom thu ka soi tak me wani a mel tha ka ti puram than mo hi na akabar lo chin area ero chu mi mal ku ta ai ngot lian em maya lo ADC lam te po khan ya ron sai vai thum vai li lai khan ron sai ya intingen kal puyan tum chu kan la muanga ama ro su ni tlem chu ani in vathamon ve se kha chu lo ti khop mai a ruling lam po hian en anga ro minister kan en rot lawa ma ro chu idea tha tak kan nei ni e lo ngak ram lu ti tal te khan pai kha kan ne tu wa povin mulok thei lo wa ke hi mo pu speaker min se thiam ta la ka pate to van ka lo ding de top thina ni pon ai mi se thiam la kan han nge na ni ka lo me sai kan bu cheu nia pi ri pi som le hoti la mi thi ruang phur hi sarkarin mo ala kha apirin pui thakop mai an thlop zian on se chon thlop top se te lo tir ngati la anon a speech kha anon summarize level mai ning kha nin ka ria tlang pui chon an thlop no thlop che an du khop lo na lai mo hi chu ti zok chuan ni thei se ti na lai kha ni zok am tak na tu na purin puin a tir rang ron tan nga la what nice dona chu MLA te zong hedek har sa kan ti tlan tu le hun phasa MLA to te point an lo tor thin na khani a kan lom hle in karinga 40 crore kha leiba atan aron rul kha khani a chumi ba ko chu bat ala omani chuan kan pengal zel don ani ti kha kan chief minister ne na tang point ka sia kha khalom om ka ti ho mai chuak tur tho kha chu pek vat an tira electric bill ba kan ti to po hi chuak tur tho ni pek nge ngai ne an pek har kha ni na ti claim pha lawa electric bill nga phep chuanin apung zok thin ta tiang ti hal zung kha thakop me eng sarkar po isa kalphung thar enge neng ZP man ni wang po ni lovin hei ba nei chunga kal hi chu mi mala po athalo shim man healthcare scheme thazok thaber chi kan siam don kan ti kha thale ba mi thi ruang ron sai chata silonga te po boina ania mi zo mi thi nei gyu zwa ron min a boi thlang em ni wai me lo chuanin boy pui thei ka kan om lawa mi thi ruang ina MLA ti boy ji ati boy ji ati maila an hatam tak chu mi thi ruang boy pui ni ti vel kha chan chu mi thi no min MLA be sei ngal thin ta han phur vel na den boy pui na te chu sarkar en ti to don ani mail MPF fian mala in bial zong a hian din theina turin pu speaker mala theila chu lobom khopin karina o MSME sel te po kan lo la nei alo maya state zong in a rate kan no nei to te hey sarkar office zong a hian solar plate thi atam mai ni office sang som riat pakwa solar plate thi lo dani chu man lo function lo ni sumi chu equate turin ma kan la dona budget ate po kan di la chu kan ti huna chuanin lok na kan nei dona anin hei designation plate tar lo kan ti ya aboi thak ang khop maya hei hi mi pui ta pon min hriat thiam ngai ka sia lai ka chu set phi jan ti fu lo da chu ni VIP culture ti bo tum na han designation plate ta po pai man lo khan ti video ma sa zo ka emani po khan ka soya thil hi chu thil engemo chet engemo za thi chu atu la wanga siam chuani antinan siren te mo VIP motor te siren te escort te designation plate kan ti te democracy man lai changa lom to khani rongkal zel aron chang chau zel ta chon hei hi angai ni hei hi tul ni e tiamina an lo ngai tu chu awang ran omania khati angai lo ve han ti re khot kha tu an mu chiang tain ka ria traffic jam da chon claim deu chu ni sen chon in a thei kan ringa designation plate emo siren tel lova VIP chat kha amaro chu tu na chon kha a boi thak je khan rian mang le don ni mela ase ka fak na chu an dik lo na la ya a hei chu a thalo ani e al hluya khani kal le mai angu an ti na kha fakom ga ti không ai chân mai thân nó này tiền không ai
kan la satem tin sarkar ma sai na ti mol te po hi a ti mol soi tel si alwa ti tur ana han soi de te po hi a ma helai hi a governor speech hi a ya devem a subjective devem ti ro chu ngai to te khop maya en lokango tikem voting percentage stage to chan lo ni se austerity chu sarkar ma sa jon timi alova simple budget pon tilova so thing aing warcha crop insurance a om lova corruption do na om lova CBI pok an lo block fo ani mela agriculture storage husbandry post harvest management thlai an lak zon ho han da thana tur eng mom lova eng ting yang sal leng ti poka eng mom lo hand holding policy an ti ta chu ZPM thilania mai nom thei lo chum chum healthcare to changa an bana se emema tu na han thla ta khania education infrastructure hi engzat nge an ron siam thar chu ka shelova sports lama man son na sa sports infrastructure full lema rehabilitation role ban lo ti vel ai chuan ka lo ngai ven lu tuk lo thina sarkar ma sain eng tinge malak sports lama ai chuan ni credit chu kan pe theng chu kami kan ito main kari sports ama department na ron sai na ni berin na lang tin SDP dong tura Mizoram sarkar kal tai na athan chu ko sin ruk lai mai te po hi an don tir nge yang em ti te kan thil se don ania healthcare across som li han ti le thai chi li leina na across za som han ti te kha health SDP dong tur sarkar ma sai na athan thap to an don hun tur le an chu ti la tan to po lo in thui tak lo in ma ko si to chung ko te tak tak te chan ai an la lop mai ni chuan he governor speech nen po hian takan kal dan hi nang lo deu don azat thak deu ka ti chan ai SDP dong tur chan ai an la tiang zong ron sai ka an ron sai ka chan chu healthcare bill patu khan ma ne ne thlai thar le nei chu thu san ni se hei po hi ammo te ne na kal tura ngai ania puwa chungchang hi puwa fal chungchang hi har satna ania tun mai pokhan hei kan home minister za om tak ke sap tang anian helai research room kan soi tuna ke sap tanga le a hote malak mai ka to le a kan tial point kan to le ni ti fe na hian ka soi tuni le nge neng as saptal ZPM chunga khiron siam hi an tum zau zau thin ka ria an mania chuan kan wang mai ni kha chun ti mai thema se ka kha an ching pu ke sap dang le hote puti BC le pumon pe ka ting minister an ni lo eiro lo tur singa inga ting klan chuan ni lo ti an ti zau zau ka wa no ver rim hey hau sa ka la hein ka ria ka star kai sei nang hi MNF tun man kamเป็นไลค์ขันเขาตุป้าผู้เจฟมันเลียนะมันเก็บใบกันตีไม่ค่ะผู้เจฟมันเลียนะกันเนี่ยแต่ว่าหูเวียนเตี้ยเจฟมันเลียนะกันอีวันเตี้ยเดี๋ยวบุ้ยตอนนี้หุ่นตุ้มไม่มีเตี้ยปัดลิงนั้นนี่ขัดอินตุ้มบุญเตี้ยเองมากันสวยมันนั่งเตี้ยกลางตุ้งนั้นอินเพลนี่เลี้ยงชักอินนั้นสวยชินข้าเนี่ยให้ตามินิทงาจุที่จุการสวยมันไม่หลวงตีกะลาบะโอลิมพูดประกาศ100% โหวตลักกันที่ประกาศนั้นหูจะวิกไม่ชินนั่นเนี่ยข้าเตียงข้านั้นอินตีเชียข้าจักโซกแต่ข้าอันนี้ไม่ชินนั่นเนี่ยพูดกันกับจารนายจวนชิน่าสวยค่ะนี่ชิน่าปูมัวปูลิมปูสวยค่ะก็ยังเราเทงเลยอะ MPF ram ngaro anua khanin tunge ron sei le ko pu ro dinga khan ning ka ria people forum nga ram tin muntina ding lova adin na chuanin campaign sen so te po claim thina ti kha chumi rongot po chu a that na lai pakhat ani vein ka ria tuna hen aron sei don ka shalawa Mizoram avan ni thap takin ko khan le NGO te ven puina MPF zara in thanna fel fai tak le sen so claim thayang ber kan han ti hi te hi alom om khopa ke hi pathian zara eng ma nei lova file vele chor mai thin kan ya chuti ni mek rual in MPF lam te pon he ka tu soi mang hian yan lo khiat ve ngai pakati pakata chu election commission of India in atam thayang berin vote thak se an dua vote thak percentage tha se an dua in than lo kum point kum tin national voters day min man pui zat la ya hun khanga tanga mani bia la vote thak tur te phur hun khatlat mai roi chu MPF lam te po hi ale pe kan chuan party ho po hian MPF ten lo sei pian kan fa pum pui ringot ang si te poi party ho po kan in ennon atuling ka poi mo khop mai adik tuk ko shan in zom khom pol an ni wanga eng a thima war thlo wa zom ngot khani chu lo wa mi vote thak tura in shuai hote mo hi chu vote thlut zia in zirtina pakatania election commission of India pon chun mi chu a promote ani eng le khole le vote an thak atam theng perin vote kan thak turani red achu puspikar kan soi veka khami ayato anon lengam sumdong an omani ro chuan sarkar tan lengai kherdon lawa hadama khang kan poisa da turaka thildanga po kan lamang thei
don te po ani mela alom lein ka khia khai ting nge budget tan on dang ka sa thiam chi lo wa market alu tanga so thing en tian cheng som nga ni chuanin cheng za ten lo sal the ni chuanin an sal mayanga a bang jong kha sarkarin ali don ti khan ya tu chu en tin nge an budget tang ka sa thiam lo en don tan pro samli an ma sarkar ma sa kha chuan mi pui da khom vek mi se poisa kan tho khom vek sian han bil thailo rin mat maya cầm rú là tên bị lạc thì lâu này măng bốc xí là vạ các tiếng gì đó các thèn non to đó là viên cần khía alo viên cần khía ni son chung mu san sat in corruption free hành tí tập po hi alo mong không mấy corruption free hành tí hi mi số trong các free kan tí đàn lệ asap trong hay là thăng đấy vạ sarkar các tổ các trong corruption khá free ấy mày này tôi nó free đàn hi alek linh zongin akal đó này so bang so kan hành tí tobacco free institution tiền đó chon vai lo thon ni na don thei thi na mo ka lo ti tak tak chuan corruption hi chu habal kan thuang mai na fai huang do na ni ti hi mi pui te pon kan khiat ta du ani BJP sarkar no India ram him lo zia ron soya ne khatiang ani chuan an party khan asiam tu BJP sarkar an ju thot na kha withdraw se athakot din karinga tin ADC lapang ngai poi mo ai o mini saranda lo ti te kha adik thodu len ADC song so ina a silver direct funding is centrally min ron zo chuan ke ni chuan kan phal sak do na ni ti te po kha soi du bok ani pu chairman soi tu ra tam mai kalome avan thamai mai thu van soi thiam tak aron hela yak point ka lo chin chiao zong zong kha MD bank ti lo ka chu achang vekin gre anon sei tam ber chu ADC ma se ka lo be sei da ram ri chung chang ron sei ni lo in ngai dam na le sia thiam na nei ho lawa malak atum tu hoi sen taka zero tolerance an puang a hi alomom ka tia ti hi ka soi du kan governor ina tu hi ka soi duwa ti fo hi eng lo a chung do in ka ria mi zo tong ai han kan soi duwa soi towa members in your zone I always three bial tu puzai tan zamale I also south tu bial tu pulal suan thangate politics apo kum somni chuang experience nei ko palo thok to te vui puina lam chu ka ti chi alawa enga motal aron soi lang lawi chu kan khoi som de wani ti ka soi duwa adik rang ka ti ka thok khan su ni chena members om takte na soyang khan campaign la ya tu soi poi mo ber Mizoram Development Bank ti te Manipur an yamo Myanmar an yamo Bangladesh atanga thi la oma mek te China purin sang a moina ron sei tho kha chu ron sei len ka ria ni opposition ni an tang rol tur ni development bank chung chang le ral plan chung chang government larsap thu soya tel lova chuanin senior the ho chung chang te senior ti ngai poi mo khome a tha tho mai chan chu senior an ti te po hi ZPM thawan ni minister le MLA te ma suai turin thilai anunga thu ang ki kan ve chak MLA ten kan enjoy thin am san na tam tak te ti to lo ni tur hi cha ka tin he khian governor speed po hi mi zo tong hian a copy siam ve ni se chakop mai ni Mizoram ni copy te ka chu bizo chong om ve om chun ni om tur ka lo nga chuan sarkarin om se nei takin ai rom dona alei khom don lam ni lovin rice support kalai khani ke pon ka lo sexual thina so thing marcha mun pi kha sarkarin om piang khan le vek don mo ka ti alo ni lawa market a kal photanga ai a to theng berin an zuar phon don ni chumi zo chuanin an thal thei to lo chin kha pai mai mo troi ra lai chuanin sarkarin a le don ni a support don ni melea ne na yom ber chan vo ka chang hi atle mo wang de lovin ka tlin na hi I suat telin zirtir som patina som patum li wangin corruption oblo na sarkar kan mu ngei ka pe sei tak khada ni tanga dali hun kan la ne ya chuman sonin ke dar khata ne dar khada kan so langa kan sedulong han kalila hele soi ve po kan duwa ole chuman sonin tui chang mi puite ava fia love lai muna min han chut tir te crisel na tha min pe te mi puite tele pathian chunga lom thu ka soi ni tam really make up pose de man ni ka chung ka soi du che lo a nasalu to ka camera ai chuan inga moni in noi pot do hi chu ngai nin ka lo shave ka la lang ngai lo tiang DD le LPS ti velan mar chu ka mini ka asen vut me pon chei kor chei kha box hi mel tha to khop mai lo ba an dui nge ya soi chuin ruang han na tam tak siamin a lo thin thei dan tu point tak tak om thin ma sela chung ti lo tin na tan chuan thil pakhat chia hi omin ka ria chuta chuan ka ngai poimo em le min ti lo em tu chu corruption do tu hi tin na chu pakhat a implementation chu corrupt lo kha do me lakin a budget an siam nga he chumi khami a chuan he ti za thi chu ti za chu an tianga
a hlo tin thei nan chuanin treasury atanga awa thlenna kal konga khanin kluang takin kalse azo hei awa hlo tlinga ne mai tu chu ke pon ma ka ngai dan ne chimlamina kan development chu ti khatian lo ti trin bo kha poisa helai atanga chuk tur kha budget an rel na pon tel ve vek thin thonga kha hun line lo soi lo ni chon an nung oi ti an mai ngan budget a maro chu ngai sakkan ni lawan ti thin kha corruption wa ngan ni akan nai chu corruption do hin ka ria za ngai na lang tir lo tur nin ka ria zero tolerance tu chu MSSB thria te bok a omang lo e kan lo ti mai theya zero tolerance khan ni miawa a om ang lo ve do na ni ACDP han ti top te ase an roi lai ho kha chu financial year khat pakhat chung chu an chun samang ti vel thom kha ama zero tolerance ani miawa corruption lo om thei na ang chi kha zero tolerance in an tolerate ani khui ha zoom te po chuak lo na second session hi kala en peyang em dar som pan hi pel to dele na tukla magala siam nge tu na mi po kha dar kar khat le chan ve ni ka video ngot pe ka skip chau chung po kha ni hei kat le nga in lo clear ve tan chon minute som thum ve la khanin kat po to yang ai ni ani lo chon ka upload zo thei long helai Bangladesh border internet mang chon no. Alright, thank you nice for watching my videos. Please subscribe and like all my videos. Late film te music video te reaction oma amonom the emema political discussion abikin kan assembly session kan react na te in lo en pe rim khain fakoma kalom emema ingai dan te kha churan soi zel la thuma khanin karonin tlo khalvio na kha chu inon soi ve tur chu nia atlin diklo na lai te ka soi sual te po tam takom nga tun mi kha w chuan ma ne w chu whip ti na ni ani kha atlang kom na chuan tuna an soi ho kha chu lar sap thu soi khani ta chulaya chuan in thil sang sang ran oma kan ti kha ta chuan opposition khan anon be sei ber chu district council minister anom lawa ti kha ma se ti ngai nom lo ni kha chu min du sak ve lo ni min en sang ani ron ti na kha tam takaron aron chua ko voi thum voi li kha adinga piang me khan ron soi ning ka ria chimlam MLA ho kha chuan in kha chu minister kha chu a impact le no thei to lo nga amaro chu budget atangin budget an lo ngai chan ve ngai na mai tin corruption om lawa an ma ani bial tho an ma ani district council tho a khanin thata ka corruption an lo do chuan in asum an don tura thlem chuan development ka chu om bang minister ni le nei lo lamani lo nga tin direct funding om ni phei chuan an house don lu tu MSSM SSSB kha an ron sei langa an la chang fel chi lo tu man la ron chang lo na kina chief minister in chan vek karinga ani chu minute bukal thei kan ti kha an soi song kha achin che vek dona chuain saski po an ron chang lova development bank te po kha an ron chang lova kan la da don ani ti thal po khan tu ma han la ron soi lova social security po ala hangin ka ria ral clan po tu man la ron soi lova ngai to thin chu Facebook vela mi puina kan thu soi te kan thil type chua opposition ang zong ma ruling ang zong AZPM mo MNF congress ang zong te pon kan thil type chua te group kan post he aron soi chok level mai ni hian ka chin opposition aron soi tam tak po ka social media thuleng wa kha nge neng lo leng fe to kha ni alo chak ko kan social media e ra ju ka sia chak ber chu MSSB engting anti zel don hi chu en ngai ni clear ngai ni so anin seski chu ti tukin ka ngai event lo wa chuan in district council so tin nge an thlem damang ti ta po kha na kinan la ron sei karinga second session ala kim lo emani tro han ning lo nan chuan han clip nan chuan in our imponi same video chu kan clip. Thank you very much for all your seeing my video.